Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas kao što vidite igramo ovdje FIFA, dakle prvo moj kod na gol Loris. Evo vidite, ovo su moji, tu vidite rating, vidite 97, vidite Real Madrica, vidite na prstu, moram izaći, šta ovako, mogu isto. I sad ćemo otići na trezing i ajmo prvo otvoriti. Ljudi, ima efekt. Imam lubu neku. Ljudi, šta ste? Da li je ovo zlato? Šta mislite? Allianz zlato, efekt. Njega uzimamo. Sad ćemo ti kažete svako na play. Neću na diviziju. Ajmo vidjeti. Ajde 320.000. Vidište. Imate 3 sekunde da bacite like prije nego što krenemo ovo. 3, 2, 1. Sada kad bacite subscribe, imate 3 sekunde da bacite subscribe. 3, 2, 1. Sada kad ste bacili, maramo igru. Gledajte me. On ima boljetak. Imam i tužu. Dobro, što imam najbolje golmana. Tiču. No samo koji kreneš auto igraš. Či bukvalno samo auto igraš. Bukvalno. Ti ljudi ištitali se da igram. Ja sad smo malo, se kaže, snimili Brawl Stars. Mene Brawl Stars vrcamo ba ufao. Brate, kuj fol leti unutra. Ovako. Bam. Apano sam te. Čafu. Kako sam ja htio načiti? Sam mislila da sam neka Ronaldo. Ne, Beckham bi dao gol, ljudi, ovo nije. Dobro. Bio dobro. Ste li vidjeli? Kako uspjela? Mada nije Filip skoči, nije mi to gledao. Da, ljudi, nije mi do gledanja.
Nema pena. Ljudi, ovo nije dobro. Allah pa kažu. Ajde. Malo da mogu opret masku. Sve su masku. Rano ljudi ovako nazad to što smetač me. Kako bi ja mogu dati? Ste li vidjeli? A gdje? Maja. Dobro. Što sam toliko luda, ne znam lopte hvatiti iz daleka. Bila se malo sedancije. A dobro. Tom! Ljudi, jedno se bilo nešto upalo. Ne znam što, gdje i kako. Ajde, ajmo gdje Marija. To, ajmo. Ajde. Pivo, šutite. Šutite, haker, šutite. Kakav gol sam dao. Ovo nema šanse. Ako da ovo jedna. Što nema pena, ali to mi je krivo. I nema tih. Ma ja faul. Što od vas ala dobije loptu ovu igru? Ima brat, saš, znate koliko nema sreću. Ne, ovdje ništa nema. A jako, si može uzati, šta? Nema ljudi. Ste li vidjeli? Ajde, igrat ćemo još jednu, pa će vam prestaje jedna runda mi trajala 9 minuta, gdje to ima? Nigdje. Aj dobro, ne traži mi. A ti ljudi malo to klikneš, to je to. Pogdje? Jasi.
Ne, ljudi, ja jasno priču. Gdje ćeš, Nina? Joj. Ajmo. Šta vi ljudi, ovo kad imam sreću. Sve ovo, kad imam sreću, ako inače nije. Ili je dobar rating ti. U meni je bio najjači. U obranu, sim u odbrani. Ne mogu igra kad ovi predretaju tebe. Moraš klizati od isto. Misli da vas klizati. Nije opet uspio. Ajmo. Gas. Ajmo, šta je sad bilo? 2-0. Nisam se sviđa ova maska, je samo da je scary. Samo preskočit ću, znam da se onom tamo ne da pisat. Hoćete duge videe ili kratke videe? Meni se više sviđa i dugi. Ako nekad imam urak, nekad odmah oko 2-3 snimit. A hoće i duže, vi pišite kraće ili duže. Popodne, po noći, to duže, to je do mene. To ja moram. Što nema veze ako što vi mislite. Ko će da ostane youtuber, nek se... Ajde da like. Ajmo. Kakve škarice. Brat misle napred. Ja pričam malo slovenski. Nema. Pa što si stao? Mi reci. Aj mi reci. Staš naprijed. Zna ko ide po loptu. Ko je s kime. To je on. Čekaj, nije drago. Ajde sad naprijed. Dobre. Što? Onaj Simona ima, brat. Onaj Simon je opet dobar. Ajde grkavice, pokazat ću taj video. Ne mogu da vjerujem da ću odnaka. Ne moraš šut. Šta? Ne kontam ovo. Bilo. Ko skontu gdje je lopta? Da ću opustiti. Vidite. Ko je šta skontu? Znači ljudi, ovo će zadnja runda posle, brate, već 14 minuta, do 15 minuta snimam. To je dugo. Se to instalira. Kroz noge mi da, brate, da. Opet. Ajmo. Ako. Ne znam, ovaj moj gumon što je stjesto da lopte. Vidite. Jutro se kao prođe. Evo ga ljudi. No, čekali smo. Prošlo je, ovaj sad neće da idete. Samo klizaš. A Maksu mi dolaziš? Joj, eto. Lagano pobijeti. Znači 3-0. Ljuto, ano, 3-0 protiv ovog.
I tako odmojite nas. I to očite tu igrice snima, to je Fortnite. Sad imamo tek, давай. Otvorim. Aj, dobro. Evi. Quest. Gdje se koja je quest? Nisam dugo. Nije ono baš pretjerano dugo. Nego. Ovako. Znači. Sad ću napisati. Kontra Hala Madrid. I znam se živali od drugog videa. Lijep pozdrav i